Hello, dobrodošli natrag na Vanilla server. Ja sam Ghost Crafter i dobrodošli u novu epizodu preživljavanja na Vanilla serveru. I evo ovog puta slavimo rođendan od Ninota. Ovdje je on napravio tu neku, ajmo reći gdje će biti proslava. Samo da kažem, snimam. Sad ćemo otići po gift za Ninota. Ja sam gore to sve pripremio, ali ne znam, još nikoga nema na ovoj fešti. Ali ono, baš će, nadam se da će mi biti ova epizoda zanimljiva. Ovdje sam pripremio dva ova vatrometa i sad idemo gore po poklon. Ja idem po poklon. Fuck. I kasnije ću dodati Ninota u kal, tako da ono, kasnije ću mu reći da me zovne, tako da ne moram ja prekidati ovaj full screen. Inače mislim da su oni svi u callu na Skype-u, ali da vidimo sad da ne bi ko išao za mnom. Sad ćemo otići lijepo po gift, ja sam njega sakrio ovdje. Sad ću vam razložiti sve šta sam tu stavio. Dakle, stavio sam nekoliko drva, tako da ono ne mora on skupljati. Evo neke rude, neke hrane. Ovo će mu dati malo da se otruje. Ovdje imamo ender pearl, eto tako možda će mu pomoći. Sad ove tri stvari. Ovo je marimahuna, ovo je rizla i ovo mu je paljač, tako da ono ne mora on praviti. A sad moram još jednu stvar da uradim. Kako se ono već radi? Ovako. Marimahuna. Tako, uzet ćemo. Aj, nemam sad dovoljno levela, čekaj malo. Da, nemam dovoljno levela. Uzet ćemo samo ovako i eto, to je to, pa nek on to sam sebi smota. Evo, došao je Hari HD. I idemo sad dati taj gift. Fuck, zaboravio sam chest. Da ponesemo i chest. U stvari trebamo još jedan sign. Ovako i ovako. I imamo 3 signa. U stvari osjećamo ovo da nemamo smeće u inventoriju. I sad idemo dole. Ja mislim da su dole već svi. I ono je Nino izgradio, ono stvarno lijepo. Mislim da će on uskoro krenuti sa snimanjem. Ali ono, nemojte se pitati zašto on na serveru, pošto ono, ja i on smo drugovi iz real life-a i išli smo skupa u školu i tako to, ali eto, to je nebitno sad. Sad ćemo mi to lijepo njemu da poklonimo. Samo malo. De reci da dođu svi. Daj im koordinate. Još ćemo sad malo torte, ne moramo trošiti svoju hranu. Evo samo da vam pokažem, dobrodošli na moj rođendan. To ne znam, to mora da je nečiji gift, ali ono, ovo su vam pravi igrači vanile. Pošto ono, stvarno, na primjer, to je izgradio samo za svoj rođendan da bi mogao ja snimiti da bude sve bolje i to. Nadam se da će još ko snimiti, ali Nino, evo ti gift. Vjerovatno ću mu sad reći da me zove na Skype. Aj, zovi SKJP. Nadam se da me neće neko drugi zvat, pošto ono, ne da mi se da prekidam epizodu, pa ovo ono. De zovi. Pošto oni su sad tamo u kalu. Gdje ćemo staviti? Stavit ću mu neđe vamo gore. Evako. Sretan rođendan. Fuck, ne možemo napisati. Rođendan gift by Ghost Crafter. Stavljat ćemo mu to sve u chest kad bude on sa mnom u kalu. Samo čekamo sad da nas zovne.
I evo ga, sa nama je Nino u kolu, molim te da se predstaviš. Ćao, ja sam Nino. Nadam se da ga dobro čujete, haj sad dođi vam gore na drvo. Polako ću ti stavljati ove stvari ću ti stavljati u ovaj chest, hajde otvori. Sad, ovo ćemo, dakle, prvo sam ti stavio nekoliko drva, tako da ono ne moraš ti skupljati, evo ti malo ruda. Hvala. Evo ti hrane, evo ti jedan pearl, možda će ti trebati. Dobro, hvala. Ovo je pravljeno po mom receptu, ono, stvarno dobro, moraš probati. Baš me zanima. Sad, ovo ne smiješ nikome reći, pošto ono, zabranjeno, nemoj reći slučajno kojem drugom adminu. Evo ti ovo, ali de šuti. Evo ti rizla. I evo ti paljač. Ajmo tamo dole za čošaka, da Ha? ne vidi. Ma ne, nećemo ti to sam iskoristiti lijep. Ma ne, u stvari bez snimanja, pošto ono, nećemo da platimo kaznu. Ajmo sad, čekaj malo, hoće li biti, kad će doći noć da moramo vatromet ispaliti? Ne znam. Sad ti ako hoćeš ići s onima nazad u kal. Dobro. Pa, čujemo se. Reci onome Šreku da donese vatromet. Dobro. Ajde pa se čujemo. Ajde. Preknem. Prekin ti. Evo to vrijeme dok čekamo noć, otićemo napraviti još jednu stvar, to sam tek sad dobio ideju. Ali pošto nemamo ovaj, kako se kaže, flame na bow, tako da ono po noći da ispaljivamo kao vatromet, morat ćemo otići po lavu pa ćemo nekako to napraviti, samo trebamo jedan sigen, mislim da će biti dovoljno jedan, treba će nam jedan bucket i idemo po lavu. I evo tu se nalazi lava, sad ne znam kako... Uuuu, fuck. Ne. Dobro, ajde, nema veze. Nekako moramo uspjeti pokupiti lavu, a vjerovatno ćemo ovo staviti na C. Samo da prestanemo goriti, nadam se da neću umriti sad. Dobro, sad vjerovatno neću, ali da me ne bi opet lava potrefla. Ajmo sad. Ne. Nismo uspjeli, ajmo vamo, pošto vidite koordinate, ispavnovalo nas je skroz dole kod bedroka, iznad nas je sve lava, tako da ono, malo zeznut, ne. Braćo mila, kako će ovo pokupiti? Ajmo ovdje probat. Dobro, tu još nema lave. Ovdje još nema. To uspjeli smo. Sad ćemo sve da zatvorimo. I sad ću ovaj dio premotati dok dođemo kući, pošto nismo povezali portale ono preko nedera. To ćemo kasnije napraviti. Ali vidite, sad nas izbaci na spawn. I ajde već kad budemo sad na spawnu ću vam pokazati neke nove stvari. Dakle ono, ovaj most. To sam jučer izgradio. I ono, mislim, ne znam šta bi još mogao da vam pokažem. Nino je ovdje sve ispod stavio samo sand. I vidite sad kako dosta bolje izgleda. Trebamo još glowstone nabaviti. Ali nebitno to, sad idemo polako do kuće. Pa se vidimo. I evo bliži se noć, sad moramo jednu stvar da uradimo. Prije nego što padne noć. Samo čekaj malo, morat ćemo još jedan blok višlje da idemo. Ovdje ćemo staviti sigan. Ovako. I ovo ćemo tu... Tako. I sad ćemo ovdje staviti lavu. I sad kad ispaljujemo strele... Čekaj malo, šta je ovo? Trebalo bi biti vatre, ne znam šta je ovo bilo. Jebem ti Hari. A zašto nisu vatrene? Ne znam. Možda bi trebao još dole da idem. Evo sad smo ovo povišli za jedan blok, sad mislim da bi trebala biti vatra. Da, to je to. Ajmo sad ispaljivajmo. Trebali bismo napraviti svaki jednu ovu. A jebem vam.
Zamal da me ubiju. Možemo odavde. Ajde dobro, mi ćemo gledat pošto mi snimamo. Hajmo još ove dvije. What the fuck? Gdje su mi vatrometi? A vjerovatno sam vatromete već pustio neđe, ali... trebamo vidjeti gdje je Shrek. Tu si. Shrek, gdje ispali vatromet. Ajde vidimo sad još o taj vatromet. Jeee. Ajmo malo da gledamo. I nadam se da vam se svidjela ova epizoda. I hvala vam što ste gledali. I sad na kraju što se tiče prijava, sad ću da snimim na random.org, pa ćemo vidjeti ko će ući na vanilu. Dakle, ko bude izvučen, nek mi se javi na Facebook, pa ću vam dati Skype name, pa ćete biti sa nama u kalu sa mnom i sa još jednim dvojicom, pa da se sve lijepo dogovorimo oko servera i tako to. I hvala vam što ste gledali, nadam se da ste uživali i to bilo to, pozdrav! I sad ćemo da izvučemo novog igrača, dakle bilo je preko 70 ovih prijava, dakle sad idemo na random.org, idemo od 1 do, ajmo napraviti 80, stvari 100 ćemo staviti pošto nekom je bio napisao 99, pa da vidimo. 78, sad ćemo ići ovako. Gdje je već sad ono? Koliko? 78. Nema 78. Idemo dalje. 36. 36. Predrag Kostić. 36. Dakle, izvučen novi igrač i hvala vam što ste učestvovali u ovome izvlačenju. Sljedeće izvlačenje će vjerovatno biti za 1000 pretplatnika i vjerovatno ću davati neki giveaway za 1000 pretplatnika, tako da ono fali nam još malo. Trenutno imam koliko već 927 i hvala vam na tome. Hvala vam što ste gledali ovaj klip, nadam se da ste uživali i vidimo se u sljedećem. Pozdrav!